возражение написано приложение. Вот смотрите, я президента возражение читаю. Приложение. Президент свое возражение определяет. И господин Шукурбеков, вы у себя в Генеральной прокуратуре, мейлеп, селеп, сөйлесеңіз, сізді кекетпей сөйлеңіз, мен кекетпеймін, айтып отпаймын ба, возражение. Мен сөйлеп. Уважаемые коллеги, давайте сохранять терпение. Мен де жаш бала емеспін, звонить етіп, мен сені розысқа беремін дегенде. Уважаемые коллеги, находитесь на заседании комитета, давайте сохранять уважение. Кім мен телефон? Сіз құрылғында үшін мен тарбиялайсыз ба? Мен біреу звонить етсе жауап беріп қойды, мазыз 5 минут деген жауап беремін деп. Же бүгін ген прокурор мен түшінем, сіз евегейсіз билікке ие болып отырсыз. Жоқ, сіз де пайдаланбаңыз билігіңізді. Мен Құрманқұл Тоқтарович мен айтып қойын. Сіздің жаңағы Якамчике мынау Мирланға бірдеке тауып берші, мен тілім ұқпай жатыр дегенде. Андай қылбаңыз. Бұл да күн өтеді. Мына микрофондан айттыңыз. Камчикеден ушу сөздү далилдеп бериңиз. Эгер мен команда бербейм ешкимге. Кудайдан коркпой. Команда болсо таап берип сизге таап коюш болбойду. Құрманқұл Тоқтарович, мына сүрө бар Аль-Фатиха. О жерде 5-чи аятына мынтип атат. Ияка набуду, ияка настаин. Бир Алла Тааламдан гана башыйм. Анан кийин сиз антип коркутпаңыз, мага сөмөлөңүз экен. Сүрөдөн алышсыз. Сиз ушерде комитеттин төрагасы болуп турганда кандай иштегениңди үйрөтпөңүз болуп турбу? Анда сиз турамыз, билесиз, сиз да кантип иштеп атканын билебиз. Уважаемые коллеги,